وزیر دفاع خواجہ آصف گشتہ کے نو فیض حمید اور جنرل باجوہ کے شتگی بیجے کے شارہ کاتنگ خواجہ آصف وتی کلوہ گشتہ کے اللہ محرماف بکاں درستان چا طاقتور اللہ اقتدار اللہ داتا نو اشیا مخلوق کے خدمت واسطہ کار مرز کنگے توفیق ہم دداں بنجائی وزیر داخلہ محسن نقوی یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور و مائیگریشن میگنس برنر کو گندنن کتر گندنندہ قانونی امیگریشن نے گرودار انسانی سمگلنگ اور باہمی تعاون فروغ سرا تفصیلی دفتر کوئٹہ بلوچستان گرینڈ الائنس ملازمین پریس کانفرنس کو تک پریس کانفرنس چتران کنانا عبدالقدوس کا کڑگشتک کے ملازمین 6 ماہ چا حکومتی وعدے عبید نا امیدی آماچی بی این پی سرور سردار اختر مینگل نام نو فلائی لسٹ چا نقش کے خلاف ساجد ترین ایڈوکیٹ پٹیشن سرا تحقیقارہ سیکریٹری خرم آگا اور ڈی جی ایف آئی اے بلوچستان ہائی کورٹ پیش بتگم یہ درگتہ ساجد ترین ایڈوکیٹ آگا حسن عامد گسا ساڑی بتگم چیف جسٹس کامران خان ملا خیل سروکیہ کیس کوشتار گتگ دریکارہ نکار گسے ربال کار طاہر حسین اندرابی گشتہ کہ ہندوستان نیمگا پاکستان خلاف ریاستی پشت پناہی ناشر کاری بڑھ جاہیں میں ہندوستانی وزیر دفاع انوگی نفرت انگیز بیانات رندی لفظائیں جنی پروپیگنڈا 4 راستی چیر دے اجنبی آئی ایم ایف نیمگچا پاکستان یک ٹیک $2 ارب قسط شرکنگ بتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف عوامانی رسگی تصدیق کو تک اسٹیٹ بینک کے ردا آئی ایم ایف نیمگچا یک ٹیک $2 ارب رستک آئی ایم ایف $20 کروڑ کلائمیٹ فائنینسنگ مدد جاری کتا کوئٹہ مصروف تجارتی دمک سرکی روڈ سرا یک فلیٹ گیس لیکے سب اتراک بتا چرشیا سرا یک مردم سخت ٹپی بتا ریز کی بنشن ردا ترا کما واحدہ پیشت کا واحدی فلیٹ موجود مردم چل روک کنگ کوشش کنگ بتگا کراچی دمک لائنز ایریا جیکب لائن شہاب الدین مارکیٹ نزدیک سلنڈر تراک بتا تراک آسرا پنچو کو یک زال بولی ٹپی بتک ٹپی سول اسپتال سرکنک بتگا چار سدہ پڑانگ قبرستانہ تیر گواری آسرا 2 زال بول ٹیچر بیران پولیس ردا 2 ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند کلیا ڈیوٹی اروگا بتگا اقوام متحدہ پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار گشتہ کے افغان سرڈگار بتگی ناشر کاری پاکستان واسطہ سنگین خطرے اگاں طالبان سرکار کاروائی نکاں پاکستان وتی تحفظ واسطہ وط گامگیر زیری ورلڈ بینک کے ردا بلوچستان گرین انرجی زون سے قیام چا پاکستان واسطہ سالانہ $1 ارب بچت ممکن بلوچستان 15,000 میگا واٹ لین ودی دیگے صلاحیت موجود ہے بنجائی وزیر داخلہ محسن نقوی یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور و مائیگریشن میگنس برنر کو گندنن کتر گندنندہ قانونی امیگریشن نے گرودار انسانی سمگلنگ اور باہمی تعاون فروغ سرا تفصیلی دفتر وزیر دفاع خواجہ آصف گشتہ کے نو فیض حمید اور جنرل باجوہ کے شتگی بیجے کے شارہ کاتنگ خواجہ آصف وتی کلوہ گشتہ کے اللہ محرماف بکاں درستان چا طاقتور اللہ اقتدار اللہ داتا نو اشیا مخلوق کے خدمت واسطہ کار مرز کنگے توفیق ہم دداں
کوئٹہ بلوچستان گرینڈ الائنس سے ملازمین پریس کانفرنس کو تک پریس کانفرنس چتران کنانا عبدالقدوس کا کھڑگوشتک کے ملازمین 6 ماہ چا حکومتی وعدے عبید نا امیدی آماچی BNTA سرور سردار اختر مینگل نام نو فلائی لسٹ چا نقش کے خلاف ساجد ترین ایڈوکیٹ پٹیشن سرا تحقیقارانی سیکریٹری خرم آگا اور DGFIA بلوچستان ہائی کورٹ پیش بتگم یہ درگتہ ساجد ترین ایڈوکیٹ آگا حسن عامد گسا ساڑی بتگم چیف جسٹس کامران خان ملا خیل سروکیہ کیس کوشدار بتگ تیسرگی DGISPR جنرل فیض حمیدہ 14 سال بامشقت قید سزا اشکنائنک بتک ISPR ردا پاکستان آرمی ایکٹ ردا تیسرگی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کاروائی سرجم بتک طریقارہ نکارگ سے ربال کار طاہر حسین اندرابی گشتہ کہ ہندوستان نیمگا پاکستان خلاف ریاستی پشت پناہی ناشر کاری بڑھ جاہیں میں ہندوستان وزیر دفاع انوگی نفرت انگیز بیانات رندی لفظائیں جنی پروپیگنڈا 4 راستی چیر دیگ نبی ترکیہ اعلی سطح دلہ بنجائی بے پارے وزیر جام کمال خان اگو گندنن کو تک گندنندہ جتائیں سنتان کمکے سرگا پتران کو تک ترکیہ دلہ پاکستان جوائنٹ وینچرز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر سرد دلچسپی درشان کو تک جام کمال خان دونینگی صنعتی اور اقتصادی سیاجی گیش محکم کرنگے سرا زور داتا IMF نیمگچا پاکستان یک ٹیک $2 ارب قسط شنکنگ بتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان IMF عوامانی رسگ تصدیق کو تک اسٹیٹ بینک کے ردا IMF نیمگچا یک ٹیک $2 ارب رستک IMF $20 کروڑ کلائمیٹ فائنینسنگ مدد جاری کتا پاکستان ہوا کیوگی دنیا کوہانی میان استمانی روز بردم دارگ ہوگے ایدو چے دارگ مول مراد کوہانی ردا ماحولیاتی اطرح چر رکھا کوہانی قدرتی حسن برقرار ایک کنگے واسطہ گام گے زورگی بلوچستان سجن چمس دے کوہی سلسلہ کوہ سلیمان تاریخی اہمیت عاملی کوئٹہ کے حمودت یوگی دنیا لٹل پیرس نام چر شہرت رسی کوئٹہ مصروف تجارتی دمک سرکی روڈ سرا یک فلیٹ گیس لیکے سب بطراک بیتا چرشیا سرا یک مردمی سخت ٹپی بیتا ریز کی بنشن ردا ترا کما واحدہ پیشت کا واحدی فلیٹ موجود مردم چل روک کنگ کوشش کنگ بتگا بلوچستان سروزیر نیر سرفراز بکیر کوئٹہ دمک اسپنی روڈا 150 بیڈ لوگ کے ٹراما سینٹر ترتاب کتا درگتا سروزیر بریفنگ دیا گتا ٹراما سینٹر سرجم بورگے گڈی مرحلے 4 ICU اوشت آپریشن تھیٹر ہمراہیہ صوبہ مستری ایمرجنسی طبی اثراتی جوڑ دی کراچی دمک لائنز ایریا جیکب لائن شہاب الدین مارکیٹ نزدیک سلینڈر تراک کتا تراکیا سرا پنچوک کو یک زالو لٹپتی بتک ٹپتی سول اسپتال سرکنک دیتگا حبا نجی کمپنی جبری برطرف کنک بتک مزدورہ کمپنی گیٹے دے مزار شانی کے جوڑ کو تک ہمودا یک شلاوتی حقانی واسطہ آواز چسکن گیا مزدورانی گشکین کمپنی انتظامیہ لیبر قوانین خلاف ورزی کرانا بعض بار ملازمین عبید نوٹس اور جواز جبری وڑا برطرف کو تھا چار سدہ پڑانگ قبرستانہ تیر گواریا سرا 2 ظالم ٹیچر بیران پولیس ردا 2 ٹیچر گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند کلیا ڈیوٹی اروگا بیتگا اقوام متحدہ پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار گشتہ کے افغان سردگار بتگی ناشر کاری پاکستان واسطہ
سنگین خطرے اگاں طالبان سرکار کاروائی نکاں پاکستان وتی تحفظ واسطہ وط گاندھی زیری HRPC مکران ریجن انسانی حقانی میان استمانی روچے درگتا تربتا مراگش برجم داشتک ای درگتا ریجنل کوارڈینیٹر پروفیسر غنی پرواز گشتہ حقیقی دیم روی ہما وعدہ ممکن بھی وحد ریاست محلو کے بنیادی حقانی احترام بکاں پاکستان خاص بلوچستان محلو کے آزادی جاورحال نگیت بھی آنا تربت پریس کلبت شاگردی راہشون وسیم سفر پریس کانفرنس تران کنانا گشتہ بلوچستان جبری گمشدگی ماورائے آمد گزکوش طالبولانی دستگیری اور سیاسی راہشونانی خلاف دروگی مقدمہ درج کنک باز تشویشناکی آئیے گشتک کے ٹپو ٹوری لاشانی دوڑ دیک اجتماعی قبرانی دیما آحق انسانی حقانی خلاف ورزی